Dewa-dewa mapolat na makajinana sulibat. Saka tutsua kajam naman aurita supui na kainwa cemas. Imazai tua kurintua tevril. Imazai tua tapurua sulatan. Imazai tua itakaran paju tapuru kato dosa karan. 哥林多后书10章1节到12节。爱处大哥那的保罗，把不瓦鲁那跟大努姆，把错的多苏拉布兰，卡多抓罗巴泽卡坦尼基里西图，pai nu itanuti nanan na segala di Paulo lakwa no susasadanga tumuluanga ayayamuna zoma tanuaken aku ki au ula inika sarukuya aku si aiwan no seman tanumunaken tara makaya kena ivu toa sarukuya kai toa joa maraka penuapuan dan wamen tu kemacawana namen tuanya kemudamudangan ui tu ikacawan namen tuanya sikudan lakwa ini kamena kemacawanan kieci tuana kuya-kuya anya turiucan si ki eci ini ka nakamasi toa cau-cau izo anya si ki eci ya turiucan nakamasi toa cemas makaya mapara ketua marka sinang beliung nya ki para kena si pa ece kai ibu zoa marka nisa kemdana penolat maro sinang beliung si ece betua tulu noa cemas sanya pakarapi ya kineman penolat sa pakai parangi dari kiri situ pai no kemala ki parengan namun na padiranga mena pi warung tuanya si patavungan tuaja inika ki parenga pi mapun latan amina i bababan sakamaya anu patutunan ki pararengaken tai kiri situ nu izo ayaya ki paparanga za ki maju ki nangwa ki nem mumal toa patara ti maju aya toa ki pararengamen uta tai kiri situ anamaya tia maju azoa sini papupicur dan nomen nuada malerai picur inika uri silukuya danumu uri sipa liababan au kumali yaku paramurana pagalu miazuan nazoa picur inika uriku sikisia inika kena tengerai tuanu pinaka remkurkut akan tanumun apakah tigami maya tutsu ifu zuma tigami di Paulo masa itu saka kate pupicuran lakwa no secebung ikin pauri di te maju na rumlak di maju saka si aiwan nekanu patarwan naya azwa namaya tu azwa cau-cau ulamuna kemelang sakamaya no na kemuda ania kai itu atigami no isajaman ki na makuta uta ania sikudan no itanumu nangamen pai ini kamena tumurua itu lebaran kipaki mamaban tu azwa marka kizeng-zengera ki maju lakwa no kirareng toa pinunitan nia maju sakamaya mata cincin amare
pakai mamau aicu masa muruan nia maju aicu kainua cemas. Satu cuang kajam-jaman asini pupatarwan tianujen kui sun citu waya. Kiparai在基里西度，当教会领袖不能向耶稣道成肉身，以最卑微的姿态来服侍最小的弟兄姐妹，且自以为是独占真理的诠释权。难怪被轻看的青年想以写去的方式推倒高傲的言论，摧毁谬论的堡垒。真理是向所有人敞开的，教会必须打破权力阶级，让真理毫无拦阻地运行在众人当中。没有人能独占真理的诠释权。真理是向每个人说话，也借由每个人的生命来诠释的。我们必须让真理自由地运行，赢得每一个人的心思来归顺基督。Sina ya tentin tu caka jaman-jaman, natina na puling-alingau, tomana sini pada zika tentin tu caka jaman-jaman. Satu caka jaman-jaman na sini pakin tentin, 我是否因为处于权力中心而忘了谦卑聆听那些微小弟兄姐妹的声音？ Sina ya tentin tu caka jaman-jaman, latina na kigalo akin munam, ayakana pasamarau saka kainuri。亲爱的主耶稣，你道成肉身来到世上，温柔又谦卑，求你帮助我学会谦卑，使我不再自以为是，有足够的耐心等候小兄弟姐妹们的成长，使他们有追寻真理的空间，相信真理终将赢得他们的心。Mali-mali tu soal kajaman-jaman susini pada cika tu nama polat lamanana ya kemelang lamanana na kemelang kitor yang sunanya semas ati Yesus Kristus tuaso nawaan tuaso sarasilan tuaso minta tukuan tuaso sarpelan sama mali aso kita wali tanomen sakana makaya menautana na patsol tiang sunanya cemas hati Yesus Kristus cemas pusara jamin dan menana kitulu turina kemudan amita tekuan oleh kamenana kiki maju tuanya misa kemudan sakana makaya menana adil jakalava tuai cua amarkanya vutik nama kaya dia majuana miraze na makasang ay cua saruan sakana makaya na mamamawanya sipatsunan sakana makaya ana makaparay tua suvarong ay kanaki ang saka mali-mali masorata menangata tua manasuka oridana kai orina makaya na semtu tonya warong na makaya na kasizon tonya pitsure kanaki ang saka mali-mali ku inuri pakata sungatanti Yesus Kristus. Amen. Mali-mali tu soal kajaman-jaman nama katina misasela sumupu kelaroi to akai no cemas saka datina na paene tu soal kajaman-jaman to na sini pada ceka teno tia cemas kuisun citu sinaya tanitin tu soal kajaman-jaman saka datina na suliva tu soal jakene adaban baca ping an